Hapadeng ka jing ya shongshit jong gipai ba abani yo sakhi agar kompen hairset ye gi thuk dagi nongnya thuk ka jela kabolong ru dagi jing sim bentalang jong gi nongnya thuk nangkeleng gi jela jong than chatai lamingi jong ri India haka sing sajan jong tayo kata haka arpoi terik ukulalangkot arhajar arpulai na penlong ye jing penyamare thuk ye kabala penlong hamadan kor kalang kabadan harlum dai kala bhoi rembong haribhoi district ya kene kelempong penyamare thuk la penlong dagi bhoi motorsports club hak jinglam jong presiden oba Lansi Shadam o advisor oba Isen Hing lembat kiwe gidikot jong keteke kanhon hagene kesengi lawan ruban sakhi kene kelempong da oba apoi penhun renghang oba general secretary ke NPYF kumukongsan hak jingi don lang jong oba Ailong Bha Parian bat kiwe giri urang ba Tidak. Baju yang res mo apa disunok cuma kelak burak itu musau karena bansunok mereka musim bekerja ke Jupiru jadi pelong di ayah jing kuday jaga RPMC Sport Club kepala pelong yang kena ke program semua orang berisio lagi sunok semua apa penyiris baik akhirnya gimana tiba mereka klub nari bojungi kepala organize gambar sebelum ngetin nomor gadai kepala bagian baik lagi dilakukan Jupi disap Jupi mah gambar sebelum ngetin baik tak boleh dengan dong may the best player win. Thank you very much. Play Kerpang yang chief guest belum jungi iba penhun renghang iba adon rengkat pagi hari kapor ai kublai Kerpang nak kementai iba Ailong Pariat iba rengkat pagi hangnya ai kublai aja bahasa jungi iba Silbenus Malay ai kublai ru ikong iba rengkat hangnya bat hakane kapor ai kublai Kerpang na mata jumpi ipai ba baro ibawan sya kane ka jingale ka jong ka balapanyai da ka RBMSC ai kublai Kerpang ye riders baro ya ka jingwan snokti ke jumpi claim dan ke jumpi kane ka event jungi kamlong ka job teng ai kublai Kerpang ye marshal ru ki ba snokti lalu menem step balik kerpat ye piru opina shimkhalang klang ma kane ka program jungi kanlong ka job teng ai kublai ye pi baro hakane ka por kublai shiput